Julius Rwegasira akakomwa abwa nyuma yo kutera umwana wa kenda kumwita kandi ari kutwarwa komwa akasigaye yacingenju kandi kwihogwe abana bo mukazi batwire nibayayana mutuyambe niwe nabana banje tugaruzwe ibintu byitu tutaho munju yitu tufune cyo kuri abo kuba tubwa hati no mu kibanje cyo rutoki tari mu kitoke na kimwe umuntu basigira munju nakera buri katoke kona kakuzama kaguza abebembezi abarukora hanshonga z'abana n'amaka bwa district ya Isingiro bashikiro mwanyogu kandi bashaba umutura obo basigire bishumuruzo kubiguriraho n'abanyenzire ngunshabe ngo mukazo gwagumize munakoze so rutoki narkozise kandi karabe nagira ngo ebijwaro by'abana biryo munje bicingirine nintekateka ngo n'icumuruzo n'umuntu wanyu abebembezi murya umushana nugujwa bamwigurira ihe muci emyenda y'abana numva numgira muta nimugireba turonde okubyama kw'abana turonde okusoma kw'abana turonde abana babyama bata then twamara kubifuna twikirizinga ko ruciko n'abebembezi abigombororeri na chairman LC1 then tutekeho step ya kabiri nze nsaba bamuze waka omukyala abere n'abaana be bonna bana nga bwabalabirira asobole okubeera nti tulindirako bba babebembezi ababenu barebuka nk'abari kuhemba umuriro mu batura bagizire ngu omuringo gonka ogu bari kubasa kwikiriza Christine n'abana be kugaruka mu kayabo niyabanza akagenda mu koti akashaba ngwiba ayiho omushango gwe yakozire gwo kutera omwana we akamufutaza kandi umuntu bari mu 10 na wine rights ze ngo umuntu abintu bintu batakoze iki no bwataro kunyonanisha ba nyencyakare abagenu bazo mu koti umushija ashohore besotinge bije twasotinge bigurejo mukatukuza kurwanira hero umushija ina banange aina bano mujiwo rya hero hatu okuba defended no Children's Act 2016 negamba ngo omwana ori hansi y'emyaka 12 tayine mushango so omwana ashemerere kuba najya ashemerere kuba nanywa ashemerere kuba nafuna idwariro yarwara kandi ashemerire kuba nazayishomera muhwerekije Gasha kwa Ruth Nuwamanya.